sekarang saya sudah pakai ya. Saya boleh tahan itu kencing ya. Sampai toilet baru. Ya. Dulu tak boleh kan? Tak boleh. Nama saya Logan Aigi. Okey, dari mana? Dari Trono. Dari Trono Ipoh kan? Ya. Okey, jadi akak pun ada pakai ini Aura Pants kan? Ya. Kenapa akak pakai Aura Pants ini? Saya dengar ada testimoni bagus. Boleh share sikit tak? Saya ada tulang punya sakit. Sudah operation. Lepas tu saya kebas saya punya tangan, saya punya kaki. Kebas balik lah. Jalan pun susah. Lepas saya beli ni Aura Pants. Saya pun dengar kamu kata kamu selepas pakai Aura Pants kamu punya kencing pun terkawal sudah kan? Ya. Dulu apa macam? Dulu saya mau bangkit, mau pergi toilet punya jam saya sekencing saya tak boleh jalan. Sekarang saya sudah pakai ya, saya boleh tahan itu kencing Sampai toilet baru. Ya. Dulu tak boleh kan? Tak boleh. Jadi kamu pakai berapa lama sudah jumpa kesan ini? Agak sudah 1 tahun lebih lah ada sakit macam ini. Tapi saya pakai sekarang saya boleh jalan sikit lah. Kamu kata kamu pakai 3 hari kan? Ini kencing punya problem sudah kawal sudah sikit. Ya. Jadi kamu punya kebas-kebas pun sudah ada bantuan. Ya. Okay. So, ada apa saranan? Kenapa orang luar kena pakai Aura Pants? Kamu ada apa saranan kepada orang-orang yang sama dengan akak punya tak? Kalau ada siapa macam ni sakit orang boleh bantu ni Aura Pants lah. Ya, okay. Sebab dulu saya baring saja, tak boleh bangun. Lama saya ada masalah ini, saya pun tengok. Tapi nampak mau beli, saya pun sudah cuba ubat apa. Tapi tak boleh baik lah. Sebab saya beli ini saya sekarang boleh jalan sikit lah. Dulu saya baring saja, tak boleh jalan. Susah. Saya masuk hospital, dia orang cakap lama-lama boleh jadi lagi teruk juga. Tapi sekarang saya tengok boleh sikit saya jalan. Ada bantu sikit ini Aura Pants. Ya, jadi akak akan perkenalkan kepada orang kan? Ya. Okey. Jadi kepada sesiapa yang nak tahu lebih banyak tentang Aura Pants, boleh tanya Kak Loga ataupun Kalista. Terima kasih.